Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anani do shukuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyoriumba mwenyori hansina mwata usiku wa madaunu na mbushuriani wakati mwema wa baraka, maisha mema, misomo mema insha Allah. Ni mwana hanyu mnashoni hamandani mwananyanyi mupara mabadi ya hiya Abdallah Jalim kamjihundo haruma insi ya Chine minhum mimengoni mema dhamana jimla hona zioni watukufu jihunda ho haruma yensi ya Chine. Skwaleo unurenge bahtinu remdongozeni ni wababa hatu wazaza hatu wananyasi madhamana wa hatu ikaunga mjihunda wa haruma insi ya Komor nanu wandu ikaunga mjihunda wa honzene ardhi ya Chine ya humrongozani haji la dhamana mengoni mema dhamana jimla wa huwa na zioni watukufu kujihunda wa haruma insi ya Chine ya humtulizani ya ukaya hason sipi ya huji mlifu hatu hata mpaka davaha kawate ngamzima mwana mkomori ya rema nuwali kaongore mao yensi ya Chine. Haizo do shukuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu najelie hason sipi ya risihundwa nelebadilinu. Mwenyezi Mungu yajelie rihunde shora roshea rireje homa kazini hatu insha Allah hason sipi. Hamadi namni kao ngamzionao haruma zetele ngamzishiao haruma ze radio ngamzionao haruma ze site mbali mziono tena haruma ze video za huwa na nyasi ikawa jihunda wa haruma insi ya Chine wenda na mzifanya sisi madhamana wa huwa na zioni watukufu wa Komor jihunda wa hason sipia haruma insi ya Chine tujaba nusu kwa leo unurimone senye namna rienshio namna zenongozenda ao namna uwadi wenda ao ni namni kao ngarienshio haswatan hamadi namni kaunga mzijuao ya ukawade unu puha haruma mji ambao Wuhan ikawa mji unu nga ujihunda wa haruma province ambao Hubei. Hamala asafi shadid ngasina wananyasi wa Komor ikawa ngwao wenji rahana kume ikawa wajihunda wa haruma wa mji wa Wuhan wanazweni wenji wa shilia kume wajihunda wa haruma ye province kamil ya Hubei. Shahamani namni kao rende na umambiani ya ukaya hason sipi alhamdulillah kabate ngamzima ya hunrone libaya la rema yensi ya Chine. Haizo kwezi watukufu tikahanza ni mwelezeni ya ukaya wadeunu hainu siku wa hasha ngabo wanadamu wenji zaidi ikaungwa waendao na urema wadeunu ubiengu endao na uonesa za alama za ukaya ngwaona uwade wanadamu wenji ngwendao na hufa wanadamu wenji ngwendao na uhona sha izorotoshinda mwambieni ya ukaya uwadi kaujazia uwadi kautina dalao ikaungilo rasmi ya ukaya ani uwadi uparsihana na dalao la urumia ili wangu wajipue nelebalini. Haizo kwezi wababa hangu wazaza hangu izo zonsi pia arimwambieni ya ukaya si wanahanyu haini mzima dasi imakatir zamba oyanu nge hofukoni hahe habaziziwa kabati ruhusa ya mnashioni au mrutuka uyonsi ya uroha hondani hahe ya dube honze yendi mahala nisoka uyonsi kamwana wabanu mimi kaunga mlio banu hunu dofukoni hangu sibaziziwa hofukoni hangu walanja tuno alakile sha ribaziziwa ukaya kabati ruhusa ya mruhenda mahala nisoka uyonsi. Haizo problemu ikawa ngendao na urema imakatir zamba yan yokiri mruhabuliwa habangwa nzende bonze ndi atsahishahula sha honda bonze ndi atsahishahula ngebidiyo ujiprotege yani urengeze maski kao haukaba no wadi namna uendao ngawendao haruma mwanadamu henda mwanadamu ubiri haruma zemfia au ubiri haruma voix vocal. Haizo zonsi pia hizo ngenzao kama mungu roho yende bonze ya kaze mbahindo yambao maski ya jibaye neze mfia za mrajine ubienda mrikao ngeno mwade utijonji haruma zibaza ze maski hizo amala asafi shadid kaziti hunushini haukaya wanadamu mashinu wanga mjwao kwa mashinu wao wenji kabisa haini mahala mrikao hakanzene ndia huleze nongo hizo mnungu pariso kabati hata ba maski suka yonzi haizonga shukuri yao haukaya enamna mjua ukaya haini mji la prepare ya hemiji ya unushini
utuhundukanga mnashoni mzima nga wanazoni wa ilinga wanazoni wararu shari hunda na msaada wa hema na ngas ikaonge na ufanya ndongo za import export ikaonge na kampanya hahe mwananyasi kawe hambwa Benimam ashindi hasaidia o mji wa Shanghai na mji wa Satsena hawani kaze maskazini ili washinde ka par exemple mungu mwanzo ya rohe wonze ende atsa shahula ende atsa mbendo tsuka yonsi yashinde ya rumieze maska hizo ya jujua uroha akada biliri hundra na msaada ikao ulawa na ambasadi hatu karamba di ambasadi hatu iyo de gouvernement ya hatu warnika maska ikawa za maska hizo zandisa uroha haruma mji wa Beijing ranzio kwa leo ununa maudu ngarjohenda na uzibeha haruma miji mel na mel sha hamadi namna na mwambiani ya ukaya ribaziziwa wala prepare ya hewa na zioni kwa suju roha wenda wa vonze donc harahara jako rumaze maska hizo yabo mwanadamu ubiesi wanazioni ngasina haja ubienga sina ndongozo kaya rilimba hindu au kakarna ujwa wienshi basino kaya rilimba hindu donc ngasina problem ya shahula haukaya la plupart ya he emaluka ya lohunu shini ya daya kabati mrufanyo hazi iko par sawa ndo wafango hazi yawe shahula shiheya c'est-à-dire ngo par so duka wabua sha le duka lina ngalhuza wa ali mndu katsushinda ya hula eshahula donc mndungu di pariso ngeundani hakaansi kasina mbandu ya hula au karare jaka unjia harumo wade unurika haruma examen donc les examens waza hisa direct wandu wasonja harumo wadi ngabo wandu watsuwa wafanya ze stock zao ngabo wahi wafanya shaza zende za hisa hizo kazi sure mo wanazioni kaungwa uhani haoche sha hizo ngaziremao wanazioni kaunga jihundao harumo territoire ya Chine hasonzipi ngamparo kwezi watukufu gouvernement ya hatu muhimu warisaidie haruma zenongozo mbili haukaze ze maska za haja banuze maska zinu mndunguru mwe wakati uwe aruha diare je kahareje abo ba mndungu ngo halatsa shamduka nsujua ya dia zirenga ya rumia haukaya ekaho dwanza kudurengo zirumia abo sorduji tuwadi donc hainu wakati wa rumia abo ngo latso donc arsa hao ze maska zije hawinji ngarsa hao shahula shije hawinji haukaya ikangabo shahula mndu kana ukana bezo ya ukaya ya rohi de onze wanazioni wenji haswatan wanazioni kaungwa jihunda wa haruma wa mji wa Wuhan wa shemezao haukaya hakamungu wanazioni kaungwa jihunda wa haruma wa mji wa Wuhan ngwa haruma problem ku kabisa haukaya wao gardushindar parse wanu bazigwi na zigwi ya wanadamu ikawe saware manumwadi haizo wanazioni wenji ngwa parao ye gouvernement ya hatu wafanye tartibu waritowe hunu Chine haswatan do wanazioni kao ngwaji hunda wa haruma wa mji wa Wuhan haswatan nanu wanazioni kao ngwaji hunda wa haruma ye province ya Hubei haonzi pia sina ushina ni mambia ni ya ukaya roha hunu wa uko bakisha hunu ngionjema ungiombi akakabati mri ajoka mroni ya onengubo mri yake juu ya muzisi weka enu towe au nsutowe kamonokaya kweli yensi hatu kaina ushinda iritowe hasonzi pia kaina ushinda iribehe komore haukaya wale unu hamali namna nazamba ya ukango endao hamana damu enda manadamu ngarjua ukayensi hatu kaitina ze mwanya za ushinda zirenge rise komori zitaharuma security hata wale unu sinjie mrajine mnezi mungu jileka karisinu wosha ye riski yosukarise komori ngamwelewa ya ukaya ngionziro hauka kabisa sho wananyasi kaungwa Wuhan ngwa tabi hao kabisa si wanadamu ikaunga rjundao haruma ensi ya Chine ngar tabi hao kabisa ngamjuo ya ukaya kabasi ndongo ikao kazi sina mwenye yofanya kariparao gouvernement ya hatu warijule shawiri haukaya ijokirile lo manamsho hangu au emanama ngejoshinda nitoa nibe komori shayoti solution ya ukaheni mzima tudojuha mzima esa komori haukai jo kiri baada kawati control soka uyonsi pia zenongozi virenai karsu zombea sha wanudo fanya tartibu wejipu wanabaya ikaru njilo hasonsi pia rijulo tartibu hasonsi pia ngamono kayo de solution kawo jo kanjema hasonsi pia risijuhuja maudu bafanyishi hafopa ye wadeunu uroha unjia haruma manadamu soka uyonsi ngari shukuri yao
haini mrukao hasaidia haswatan de mananyasi imam ben imam ngar shukuri yao ze juhudi za gouvernement ya hatu haukaya warisaidia ze maska hata mpaka darasa raha karjazito warazile harume miji minwaji shasmamia nuka ya lelo au maudu ngar johandiso zito haukaya ndongozo transfere mbahindu mrezbe haruma mjimwaji zenongo hizo kazi nyangu haizo ngar shukuri yao ze juhudi za huwa rizaya haukaya kazi tinchashi aromba mnezi mnguri mrajeini insha Allah kabasi ujopotea hunu kabasi ujoremano wade hunu insha Allah marhaban bikum.